amang sarana musika ket malmaldan nung ayat mo ket inkolpo inaulpit unay a puso di mo ka pukawet biag ko dagita namnamam taadda pailag sapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taad tuya biag ko itan kabulig mo ti amin na kanito di mo sangitan di ayat anak pukaw mo amang sarana musika ket malmalday nung ayat mo ket inkulpo tinaulpi unay a puso di mo ka pukawe biag ko dagita namnama taadda pailag sapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taad tuya biag ko itan kabulig mo ti amin na kanito di mo sangitan di ayat anak pukaw mo di kan mas naayan taad tuya biag ko itan kabulig mo ti amin na kanito di mo sangitan di ayat anak pukaw mo di mo sangitan di ayat anak pukaw mo sa duteni ti babaru tanu hindi nagagendang ang trabaho kaso na nilelong ko tanu itat mabalin ti magkaapo agmuris ti kada aganado kaadwan na ti si senyorito aging babag ng kada ang magwapo na malbaliwen nga agpaiso ti ugali ti babaru kaadwan na itati managpisyo panagsugal ken at sigarilyo adapayan na garito sa babaru ako na lang nasigsiguro no agarwan daw ako na palarungin awan mo tada uray sensilyo manmanoita di baruan na taktingan kaaduan na itan babaru ti dayaan manmanupayan itan di baru yung atal-talo nanti kaadwan na itan babarut pagbabartikan ada pong awen ti babaru do agsarita daken kaslapod no kaadwan na meron tinilulubo di da trabaho na di da matandala lumamandan niya ingatan no ayaw pamiti pangananay alis to da ama ayaman mamando itan di paruan na
dayaan man manupayanitan di barod yung katartalunan di kaadwan na itan babarod pagbabartikan manuwitan di baruan na takningan kaadwan na itan babarod di dayaan man manupayanitan di barod yung katartalunan di kaadwan na itan babarod pagbabartikan di kaadwan na itan babarod pagbabartikan.
inanana. Basta niyang kalberting sala sumangpet no ting malamen na kayat na rumang ay panabiyagay. Mungalpas tirara epin apa nagbirok pangkitanin ala tiro dandanin panagkaapatin. Yang apay tanaliday taabagam nalpay itinaamwam ti presyo iti bagay ni Uncle Berting di payumisem na panpikit di nakiinumin ngayon ko na sumulitak ngunit grabe sumarunua pa nagtatalo la epet si kakit ni maton doble pa iti presyo ti abono awan pa'y kita ng regasyon de gasolina iti pananaw ni Uncle Berting nang isaldan taltalon di na nisa ang masakan tati makelen iti pamilya tati baro nang ang basbasakit ng asawa nagragsak ti pakasan na balisaritang em nalagunan ay may sanga editaryan. Basta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malamen anya narigat di malarumang ayen. Adako ni Uncle Berting kasibayan ang pagpagatsen ala tiro madlawan lumakayen. Ang damay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw agam kape nakamulele awanin iti matalo di na amin analakon awan peget ken kwanan mang taripaton. Barbang no agriing na panagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Berting dagiti anak na agrama na buko na nang daranadaan na panding misita dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imalataken kwa na at ganingero doktor ken abogada ni Uncle Berting anyang atang ibrana. Basta ni Uncle Berting sala sumangpit no ti malamen pindain na anak na apasyare nagnan ti dagdaganan na pinagpaanan na gamitan mansyonin ti balay na sikangay karuba amamungkat suna ni Uncle Berting tatang taisod na aramid nati amin kadatay nga anak na ag subalitay kumamit king buwana ag subalitay kumamit king buwana. Thank you.